Prva riječ, Bože nam pomozi. Evo druga, hoće ako Bog da. Samo da ga pominjemo često, pa će nama dobro pomagati i od svake muke zaklanjati. Muke ljute i dušmanske ruke i svakoga hala i belaja, jer je gora od svakog belaja, od zlog druga i nevjerna druga. Biće kiše, rodit će godina. Dužan će se duga odužiti, a zlog druga nikad do vijeka. A u kući loše domaćice, od te nema gore kukavice. Nije s mirom mužu kući poći, ni sa sobom povest musafira. Sve ga vodi, a o jadu misli, koji će ga jadi zadesiti od zle kučke na dom domaćice. Crnše mu je srce od gavrana. Kuću pokri, pa neće kapati, ženu udri, pa neće lajati. Teško tome ko se ženom tuče, kad se sama na pamet ne vuče. Poštovani gledalci, sa nama Jahja Fehratović, urednik i priređivač knjige Ženidba Smailagić Mehe od Avda Međedovića. Izdavačka kuća El Kelimeh i Bošnjačka kulturna zajednica pokrenuli su ediciju Dost. Da li možete našim gledalcima reći nešto više o tome? Naravno, cilj edicije Dost jeste da promovira i našu općenitu kulturu Bošnjaka, pogotovo Bošnjaka u Sandžaku. Mi u zadnje vrijeme kod nas u Sandžaku, pogotovo u tom bošnjačkom nacionu, prisutna je knjiga, ali je to uglavnom knjiga religijskog karaktera. Ovom edicijom, ovim projektom mi želimo da malo skrenemo pažnju i na ona druga djela bez kojih se ne može zamisliti jedan cjelokupan nacionalni identitet Bošnjaka, pogotovo u ovom vremenu kada je on maltene ugrožen iz raznoraznih aspekata. Zato ćemo u ovoj ediciji, ako Bog da, koju smo pokrenuli knjigom Ženidba Smailagić Meha od Avda Međedovića, promovirati sve one najznačajnije projekte, najznačajnija djela Bošnjaka općenito, dakle ne samo ko žive u Sandžaku, na koja se zasniva celokupni identitet. To znači da će u ovoj ediciji, ako Bog da, biti knjiga iz bošnjačke književnosti, prije svega umjetnosti, ali i historije, tradicije, etnologije, etnografije i svi ostali komponenta koji sačinjavaju jednu zaokruženu cjelinu koja se ima nazivati kulturna baština, kulturno nasljeđe i kulturna historija Bošnjaka. Ova knjiga koja ovom prilikom, zašto je baš, da razotkrijemo to, zašto baš prva knjiga u ediciji trebala je biti i zašto je to uopće Avdo Međedović i zašto je to Ženidba Smailagić Meha. Vidite, u svijetu je jedan od najpoznatijih Bošnjaka, najpoznatijih bošnjačkih autora upravo jeste Avdo Međedović. Mada kod nas u Sandžaku, po cjelokupnom nacionu gdje žive Bošnjaci, u svim državama svijeta, dakle, malo se zna o samom liku i dijelu Avda Međedovića. A njega su nam još 20. i 30. godina, pa i posljeratnom periodu, poslije Drugog svjetskog rata, prezentirali najveći eminentni stručnjaci usmene književnosti sa Harvardskog univerziteta, Milman Parry i Albert Lord, kada su htjeli dokazivati Homerovsko pitanje. Šta se to zapravo desilo? Desilo se da je u svijetu postala veliko pitanje da li uopće Homer mogao sam ispjevati Ilijadu i Odiseju. I onda su kao proučavaoci Homerovskog pitanja Albert Lord i prije svega njegov mentor Milman Parry pokušali tražiti da li je igdje u svijetu prisutna još uvijek ta tradicija epskog pjevanja. I naravno, stjecajem okolnosti, oni su došli prvo u bivšu Jugoslaviju, odnosno u Novi Pazar, gdje su snimili par zaista izvanrednih epskih pjevača, među kojima su i Ugljanin, i Fjuljanin i Makić, a onda su krenuli tijekom tog svog putovanja čak i do Bijelog polja, gdje su sreli tog savremeno, kako ga naziva literatura, Homera, Avdu Međedovića. Avdo Međedović je bio jedan nevjerovatan lik, zapravo živio je od svojih ruku, živio je kao jedan siromašni zanatlija Bjelopoljskog kraja. Čak će u literaturi kasnije i sam Čamil Sjarić govoriti o tome kad kaže da niko u Bijelom polju nije vjerovao kad su Amerikanci rekli da imamo Homera. Međutim, Avdo Međedović je imao jednu drugu vrstu talenta, jednu drugu vrstu energije koja je sačinjavala cjelokupno bošnjačko biće tog perioda, to jeste epsko pjevanje. On je zapravo svoje pjesme posredno učio od jednog najvećeg mitskog pjevača, tako da kažemo, epske poezije kod Bošnjaka, to je Rahmetli Ćor Husov Husović, za koga se kaže da je znao ispjevati pjesama koliko u 2 godine ima dana, dakle 2 puta po 365 pjesama. Kasnije to nastavio njegov učenik Kasum Rebronja, dok je Avdo Međedović bio savremeni Kasuma Rebronja, ali je imao i neku drugu specifičnost koja njega približavala Homeru. Šta je to zapravo bilo? Avdo Međedović imao specifikum da od neke vrlo manje pjesme, koja je od svega 2000 stihova, kakva je bila ta predložak pjesme Ženidba Smailagić Meha,
koju je on slušao, dakle koju je njemu čitao njegov kolega zanatlija mesar, neposredno bliz njegov koji imao dućan, ispjevati najduži ep, dakle duži čak i od same Homerove epova od 12.311 stihova, kao što je ovaj ženidba Smailagić Meha. Zato je i sam Lord naslovio svoju knjigu Pjevač priča, jer Avdo Međedović zapravo bio pjevač koji priča. Vidite, to dokazivanje Avda Međedovića kao velikog pjevača epskih pjesama nije bilo vrlo lako, nije bilo lako odjednom, kako to Zlatan Čolaković lijepo tumači u svom tekstu o Nikoli, Lordu, Avdu i drugima, kad kaže da je cjelokupna svjetska literatura je bila zainteresirana za to. I sad ne možete vi doći u jednu zabit, kako je to vrijeme bio Sandžak, pronaći nekoga i kazati, ovo je Avdo Međedović. Već moralo napraviti i neke eksperimente. Na primjer, oni su imali vrlo u jednu ruku vrlo gnusne eksperimente, da tako kažem, jer su terali Avdu Međedovića da pjeva istovremeno 3 epske pjesme. To znači krene jednu pjesmu pa dođe, a možda 2000 stihova, sad prekini pa kreni drugu pa treću i tako dalje. Čak su jedne prilike da bi to usavršili, doveli im jednog epskog pjevača iz Prijepolja koji je ispjevao neku pjesmu od 2000 stihova i onda u tom trenutku tražili od Avda Međedovića da ponovi tu pjesmu. Naravno, on je ponovio ispjevajući pesmu ne od 2000 stihova koju je ovaj ispjevao već o 6000 stihova. Vi ćete vidjeti u fragmentima u knjizi u literaturi dakle, gdje kaže Zlat Čolaković da Avdo Međedović zna u minuti ispjevati po 26-27 stihova. I zapravo to je ta knjiga, to je najvrednije što sandžaški Bošnjaci imaju u svojoj kulturnoj baštini, iz čega bi se trebali ponositi u svijetu, jer je i Avdo Međedović jedna od najznačajnijih, markantnijih ličnosti u svjetskoj književnosti, pogotovo u usmenoj književnosti svijeta. Jer, zamislite, u svijetu imate tomove i tome naučno-istraživačkih radova na desetina, ako ne i na stotine doktorskih disertacija dokazano Avdo Međedović, a mi ovdje odakle je potekao taj narodni pjevač, odakle, dakle, pogotovo Avdo Međedović je striktno govorio da je Sandžaklije. Sam jezik njegovog djela jeste sandžaška varijanta bosanskog jezika. Dakle, imate i ekavice, imate i crnogorski prijelaza gdje se kaže i djevojka, kaže se i dijete, kaže se i dijete, ali se kaže i djeca. Razumijete? Sad mi kao nosioci tog, onoga što bismo trebali se ponositi sa svim tim što je Avdo Međedović nama nudi, nažalost do sada nismo imali prilike da se družimo sa njegovim djelom. I ono malo ljudi što je znalo, imalo pojam Avdo Međedovića, nije imalo priliku da dođe do tog epa. Jer ovaj ep je svega 3 puta štampan. Jednom je to još u Americi 1984. godine, prvi puta kad su sami zapisivači, dakle učenik Milana Parija, koji je nažalost vrlo rano preminio odmah poslije povratka iz Jugoslavije tog svog prvog puta, pa Lord, dakle za ostavštine Milana Parija, objavljen 1984. godine u jedna više svezaka iz njihovih putošestvuja, putovanja, dakle naučni istraživački po Sandžaku prije svega. Knjiga jedna od je bila i ženidba Smailagić Meha, odnosno kako u originalu ženidba Smailagina sina. Drugi put je štampan 1987. godine u Sarajevu i negdje u ratu je jedna izdavačka kuća koja je djelovala u dijaspori Bosanska riječ u Njemačkoj štampala taj. Međutim, nijedna od tih knjiga nije došla u dovoljnoj mjeri kod nas ovdje u Sandžaku. Zašto je to bilo tako? Zato što ili nije bilo interesovanja ili jednostavno nije bilo dovoljno kapaciteta da se sve to uradi, a na kraju krajeva nije bilo ni originalne volje kod samih pripadnika Bošnjaka, ali i oni koji su sačinjavali, iako je sramota što najduži ep u Evropi nije uopće do sada bio prisutan u našoj literaturi, na kraju krajeva u našim obrazovnim sistemima kao lektira. To se polako ispravlja, pa se na univerzitetima Avdo Međedović uvodi kao obavezna literatura, uvodi se i nekim srednjim školama, ali ova kampanja za Avdu Međedovića i za bošnjačku knjigu tek treba krenuti, ako Bog da, i zato Avdo Međedović mora biti jedna od osnovnih elementarnih knjiga u našoj celokupnoj literaturi. Sramota je da jedna bošnjačka kuća ostane u kojoj neće se naći ova knjiga i koja neće, Bošnjak uopće koji neće znati koja Avdo Međedović neće prepoznati te kvalitete, jer u njoj je zapravo sadržano sve ono što sačinjava bošnjačku usmenu tradiciju. U njoj ćete naći sve likove iz bošnjačkih krajišnica. Naš narod ima jako lijepu tradiciju tih krajišnica. Ovdje se dovoljno dosta toga zna i u Hrnjica, Muju, Halilu, Ali, Đerzelezu, Budanu, Tali, a sve ćemo te likove ovdje naći. Koji je sadržaj knjige? O čemu knjiga najviše govori? Vidite, sam njezin naslov, ženidba Smailagić Meha, govori o tome da se radi o nekoj vrsti svečanosti, o ženidbi. Međutim, ta ženidba koja je smještena hronološki
i vremenski, dakle taj hronotop radnje dešava se negdje u 17. vijeku u gradu Kanjiži, koji je nekada pripadao Bosanskom vilajetu, i riječ je o ženidbi tog bosanskog Alajbega, takozvanog bosanskog princa, mladoga Meha, sina Smail Age, koji je također bio Alajbe bosanski, sa ljepoticom, krasocicom Fatom, s ćerkom Zaimbega iz Budima, koji je tada također pripadao turskom osmanlijskom vilajetu, osmanlijskoj carevini. I cjelokupna radnja se dešava o tome u relaciji od odlaska Smail Aginog sina Meha do Budima da preuzme to alajbekstvo koje se na njega prenosi, do njegovog povratka u Kanjižu, prikupljanja svatova nevjerovatnih, tu ima scena, prikupljanja svih najpoznatijih bošnjačkih epskih pjevača, najpoznatijih ličnosti u te velike svatove. Naravno, dešava se to kao i svugdje da bi uspio ep, da postoje neke izdajice među tim osmanlijskim velikašima, pa taj budinski vezir bude u dosluhu sa takozvanim bogdanskim generalom, dakle moldavskim generalom kojem je htio prepustiti taj Budim, ali i samim tim i ljepoticu Fatu, kćerku Zaimbega, jer je njezinog oca također orobio, a onda bošnjački ti junaci ne žene samo Ismail Agić Meha, već spašavaju cjelokupno Osmansko carstvo, cjelokupan taj svoj vilajet, tu svoju državu ovim epom. Tako da na kraju ne bih htio da otkrijem kako se sama knjiga završava, to ćemo prepustiti ako Bog da čitaocima da sami vide i da uživaju, da im ne bismo oduzimali užitak čitanja. Kako su predstavljeni Bošnjaci, junaci epa Avde Međedovića? To je jako interesantno pitanje. Vidite, Bošnjaci kao glavni nosioci celokupnog epa. Ovdje su jedna od knjiga gdje su ti Bošnjaci baš imenovani svojim vlastitim imenom Bošnjaci. To je jedan od dokaza opet starosti našeg imena, ali i ne samo imena, nego i ličnosti. Bošnjački likovi, vi ćete imati ovdje jedan fragment od profesora Durića gdje on govori baš o tom kako su Bošnjaci prikazani u epu Avda Međedovića. Naravno, oni ne samo da su prikazani kao heroji, već i kao najčestitiji ljudi. Pa sam Smail Agić Meho, kada dolazi u Budim, pa vidi da je orobljena Fata, pa onda spašava i dovodi je majci koja mu kaže, sad ti nju vodi svoju kuću. On kaže, zar bi ja mogao odvesti ovu Fatu, parafraziram naravno stihove, kući bez svatova. Kakav bi ja bio čovjek? Ja nju prosim, ne onako zbog toga što sam ja nju spasio, jer da želim da je prosim tako kao da je sve u najboljem redu. Dakle, kao da i tu njen otac, pa ako hoćete vi je meni dadite. A ja da je prosim bez svoga babe, bez junaštva, bez dopusta, bez izuna svojih roditelja, to nikada ne bi sebi dozvolio, niti bi meni moj otac dozvolio da nosim glavu na ramenima. Naravno, svi bošnjački likovi su ovdje prikazani kao najčasniji, najpošteniji, najhrabriji i najbolji ljudi cjelokupnog Osmanskog carstva, što im priznaje i sam sultan, što im priznaju i svi česti velikaši u tom carstvu. A sama žena i Fata kao pojam žene je predstavljena na nekako drugačiji način. Upotrebljeno je puno hiperbole. Koja je svrha toliko hiperbolisanja? Pazite, cjelokupna narodna književnost, pogotovo epska poezija, istini za volju, ona uglavnom bazira se, pored tog epskog pripovjedanja, i na hiperboli. A sama ljepota Fate, taj djevojke, te nemjerljive ljepote za koje se otimaju i budimski vezir, pa i taj Bogdan generale, a i sam Smail Agić Meho, gdje se kaže da nju majka od rođenja pripremala za Mehu, jer on bio čuven junak od čuvene porodice, od Fisa i Kabile. Ona je morala biti kao ptica u kafesu, kao jedna nemjerljiva ljepota, nešto što ne postoji na ovome dunjaluku, dakle što se krasota koju možete vidjeti samo u onim opisima dženevskih hurija, ti ljepotica u raju, koje će biti, ko Bog da, prilježnice biti supruge budućim stanovnicima tog raja. I ta Fata kao simbol ljepote, simbol svega onoga što mora predstavljati jedna žena, dakle u svom najboljem duhu, predstavljena upravo tako. I zato tu previše hiperbole, zato tu i previše tih opisa nevjerovatne, ne samo ljepote, nego hrabrosti, namusa, takozvanog ponosa i časti te djevojke Fatime, koja simbolizira jednu celokupnu, ne samo bošnjašku, nego i celokupnu muslimansku, istočnu simboliku žene. Dakle, to je jedna nevjerovatna
nevjerovatan prikaz svega onoga što se može naći u cjelokupnoj istočnjačkoj, odnosno orijentalnoj, osmanskoj, divanskoj poeziji, gdje ta neputena ljepota žene, pogotovo ta platonska zaljubljenost i pjevača u ženi, takva da je nemjerljiva ni sa jednom u cjelokupnoj svjetskoj literaturi. Tako i Fata Zaimage, tog velikaša i osnivača grada Budima, jeste jedna od tih simbola svjetske ljepote, kao što na kraju krajeva imaju u zapadnoj književnosti, kao što je Petrarka imao svoju Lauru, kao što su i mnogi drugi imali te svoje nedokučive velike vrijednosti. A pored toga Fata ima i nemjerljivo bogatstvo, što ćete vi vidjeti. Naravno, kaže se tamo čak jedan najveći možda lik bošnjačkoj epici, pa i balkanskoj, kako mnogi kažu, Budalina Tale, kada govori se o njemu, i on je bio mušterija za Fatu. Ali ne samo zbog njene ljepote, njega ne interesuje ljepota, već to bogatstvo. Dok Smailagić Meho ne interesuje, baš i on ima bogatstvo, ali kad je vidio šta sve Fata posjeduje, onda je rekao sve ono što moj babo posjeduje i sva Bosna nije ni do nokat onome što posjeduje Fatu u svome Budimu, ali ne uzimam ja nju zbog toga, već prije svega zato zbog te njene ljepote, njene časti, poštenja, morala i naravno njenog vjerskog ubjeđenja koje je bilo nemjerljivo. Koja je poruka knjige? Poruka knjige. Pa vidite, knjige ovog formata uvijek imaju mnogo poruka. Ja se u ovom trenutku ne bih usudio da iznesem ni jednu od njih, jer bi možda to prouzrokovalo da neko ako bude čitao ovu knjigu, samo obrati aspekt na tu poruku. Zato bi to prepustio svim onim, ako Bog da, budućim čitaocima našim, da sami dođu do toga ili poslije određenog vremena možda možemo se vratiti ovom pitanju. Da li je Avdo Međedović zauzeo baš ono mjesto koje mu pripada u epici? Avdo Međedović jeste zauzeo to mjesto, ali zauzeo to mjesto u svjetskoj književnosti, u svjetskoj literaturi. Nažalost, kod nas nije. Zašto nije? Zauzeo je to mjesto samo kod onih poznavaoca, dakle, kod ljudi koji su izučavali i bavili se epikom, ali kod običnog svijeta. Dakle, jer ovo je knjiga i ova edicija je zamišljena kao popularna knjiga koja se ima teži tome da zastupi, da uđe u svaku jednostavnu kuću bošnjačku i ne samo bošnjačku, nego u sve one koji cijene kvalitetnu i vrijednu književnost, on još uvijek nije. I ta nepravda koja već prati skoro deceniju, ne deceniju, nego skoro 50 godina samoga pjevača i ovo najznačajnije djelo pokušano je anulirati zapravo ovim izdanjem ove knjige. A svi oni koji žele da kupe knjigu Ženidba Smailagić Meha, gdje to mogu učiniti, po kojoj cijeni? Vidite, knjiga je izišla iz štampe tek u subotu, ona je već stigla da bude promovirana na sajmu koji je još uvijek u tijeku na Internacionalnom univerzitetu, ali glavna akcija promoviranja ove knjige tek počinje. Svi koji žele dobiti knjigu mogu to učiniti u petak po vrlo povoljnoj cijeni, jer će ova knjiga ići uz redovnu akciju Glasa Islama. Dakle, uz Glas Islam mogu doći do ove knjige, ako Bog da, svi koji to žele u petak, a i poslije toga u svim bogatijim knjižarama u zemlji. Naravno, ovdje kod nas to će biti najvjerovatnije u izdavačkoj kući El Kelim, odnosno njihovim knjižarama, ali ne samo kod njih, nego i svim mjestima gdje se knjiga prodaje. Naravno, ova će knjiga u petak biti po promotivnoj cijeni, dakle, ispod onoga što je možda njena realna vrijednost. Mislim da će biti 500 dinara u toj promotivnoj cijeni u petak, dakle, poslije džume, uz Glas Islama. Ta će akcija trajati nedjelju dana prilike. Poštovani gledalci, ukoliko želite, možete kupiti u petak knjigu po cijeni od 500 dinara posle džume uz Glas Islama. A sa nama je bio Jahja Fehratović, urednik i priređivač knjige Ženidba Smailagić Meha. Ondar moja skupljena, gospodo, sad velimo pesmu da brojimo i s tom pesmom da se veselimo. Ta je pesmo starog zemana, što su stare radile gazije i junaci u svakoj stranci, za sjajnoga Sulejmana carstvo. Uzvišno se carstvo tursko zvalo, 360 imova liluka, osna mu je ključanica bila, ključanica izlačeni ključi, od svakog dobrog pouzdanja. Ondar se je Londža pokupila u Kanjiđi, u pjanoj mehani, gdje se je vazda naučila. Na toj Londži 30 begova, sve glavnio šeher Kanidže, age carske 24. Uvrh Londže Hasan Paša Tiro, pored njega 50 delija, pokraj Paše sa lijeve strane, Ajan Omer od Kanidže dedo, pokraj deda 2 dizdara carska, kraj dizdara Cifrić Hasanaga, do Hasana Sindrak Mehmetaga,
Mio sinak Hadži Ismaila, a sinova Cifrić Hasana, naokolo Buljugbaše carske, pa napore seli Bajraktari, sve posio Ajan do Ajana, a sve sio Akran do Akrana, Bezi carski jedan kraj drugoga, Age carske ured s begovima, Bajraktari jedan kraj drugoga, Hasan Paša i Delije Šnjime, na vrh Londže među penđerima.